Hayırlı gün isемisiz, hürmetli kollegalar, kelgen qonaqlar, biz şu günlerde Qozon Otlары jurnalının 100 yıllığını belgilep ötebiz. Şuna göre iň birinçi şiratda redaksiya kollektivin hamanyň baş muharriri Rüstem Galioğlu'nun eligi zor beýramlary bilen ihlasdan gutlaýbys ham bugünkü matbuat işraşygyny başlap jiberebiz. Bizning bugün qonakda bek zor derejeli qonaklarybız bar şyndan da ham olaryny size taqdim ettirge ruhsat etigiz. Qırgızstan Respublikası Alato jurnalynyň baş muharriri Qırgızstan Respublikasynyň halyk şagyry Markabay Amatov. Azerbaycan Respublikasynyň intellektual hukuk üzegi direktory Bütün Dünya Türkiýe Ýazgıçylar Birliginiň Kiňeşme agzasy şagyr Ilgar Türk ugly. Kabarda-Balkar Respublikasy Mäňgi Taw jurnalynyň baş muharriri Karaçay Respublikasynyň halyk şagyry Esker Daduýew. Qozaqstan Respublikası Altyn Saqa näşriýatynyň baş muharriri şagyr Seyat Qamşagyr. Gatyn. Saqa Respublikası Çolbon jurnalynyň baş muharriri şagyr Gavril Androsov. Hem Başkırtstan Respublikası Şoňkar jurnalynyň baş muharriri ýazgyçy Aýgiz Baýmuhammedow. Hem matbuat işraşygyny başlap jibergençi men sözni Tat Media Aktivleri Jemgyýeti general direktory Şamil Muhammedowy Sadykowga tapşyram. Mikrofon. Meni anlagan kişi anlar indi ümitlenem. Köpçülik tatarça anlaysızdır. Bizning için elbette bu bugünkünde Qozon Otlary jurnalynyň 100 yıllığı ol iň tüp bizning şu 100 yıllıkdagy iň tüp wakyga. Kilesi 100 yıllıkka da gana men öýleýim şulay ol tüp wakyga bolardy. Çünki Qozon Otlary jurnaly bizning edebiýatymyzyň negizdi. Bütün nindigine jünle şagirni hem yazgıçyny iske alsaň tatar taryhyndagy. Alar indi tuğusynça şu jurnalda işlegen. Bizge nigiz milletibizge, milli medeniýetge nigiz salgan jurnalybız bu bizning. Zor süýünüş hem iň muhimi bizning için mine Rüstemde şul taqdimde çykdy. Bizning tugandaş Türki tugan halklarybıznyň wakilleri gatnaşynda, edebiýat wakilleri gatnaşynda ötkeru bizge bir zor dereje süýünüş. Elbette sizin de kiligiz, siz her birigiz özüňizniň halkyňyzyň wakili mында. Özüňizniň edebiýatyňyzyň wakili mında. Biz sizin yüzlügüzde körebiz şu halklaryny hem biz birgelep ýaşaw, birge milli medeni üsüşde bulu bizning üçin bek muhim. Biz bir-birimizge her wagtda da buluşuda, aralaşuda ýaşadyk. Bizning babalarybız, ätilerimiz de şu derejede bolgan gasyrlar boyu hem alga tabada şu milli dostlukda Allah berse birgelep işlerge, birge edebiýatymyzny gatyrga, tugan tillerimizni gatyrga, çünki tugan tilde süýleşүү ol kişinin aşağı uçu kebek ihtiýajy muhim. Tuly şahs bula almy tugan tilini bilmese, tuly kişi bula almy tugan tilini bilmese. Hemne şuşa bizning milli edebiýatymyzyny üstürü, şuşa jurnal kulunda. Bek zor rahmat şo zorlap kelgeniň üçin bizning üs şeratynda biz äzirledik maktaw, kiçkine gene maktaw hatlaryn. Sizge mümkin bolsa şolaryny öýretiňiz büleklerge. Qozon Otlary jurnaly bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy üçin Tat Media Aktivleri Jemgyýetining rahmet haty. Qırgızstan Respublikası Alato jurnalynyň baş muharriri Qırgızstan Respublikasynyň halyk şagyry Markabay Amatowga tapşyrylar. Rahim etip birege çygygyňyzy soraýbys eýe. Şunday ok rahmet haty bilen Azerbaycan Respublikasynyň intellektual hukuk üzegi direktory Bütün Dünya Türkiýe Ýazgıçylar Birliginiň Kiňeşme agzasy şagyr Ilgar Türk ugly böleklener. Bireden çyksagyz da bula Ilgar bey. Mine mundan. Şunday ok rahmet haty bilen Kabarda-Balkar Respublikasy Mäňgi Taw jurnalynyň baş muharriri Karaçay Respublikasynyň halyk şagyry Esker Daduýew böleklener. Rahim etigiz.
Қазақстан Республикасы Алтын Сақа нәшриятының баш мөхәррире шагыйрь Сәйет Камшагыр. Сезне бирегә чакырабыз, рәхим итегез. Саха Республикасы Чолбон журналының баш мөхәррире шагыйрь Гаврил Андросов. Һәм шулай ук Башкортстан Республикасы Шуңкар журналының баш мөхәррире язучы Айгиз Баймөхәммәтов. Һәм иң беренче булып сүзне мин Маркабай әфәнде сезгә тапшырам. Зинһар иши микрофонны кабызыгыз. Казан утлары журналына әйтер фикерләрегез, теләкләрегез, рәхим итеп. Урматтуу бордоштор, кадырлуу достор, ардактуу Рустам Галиуллы мырза, сиздердин Казан отлары журналынын 100 жылдык даңазалуу маракеси менен, чын ыкласыбыз менен Кыргыз элинин атынан, Кыргыз жазуучуларынын атынан, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун башкармасынын, президиумунун, секретариатынын жалпы калемдеш боордоштордун атынан куттуктайбыз. Куттуу болсун. 100 жыл деген бул бир кылымдык окуяны камтыган улуу жол. Ушул жолду басып өтүш үчүн Казан отлары журналы эмнелерди гана көргөн жок. 2 доорду баштан өткөрдүк. Советтер Союзу деген зор мамлекеттин тарыхын камтыган мезгилди баштан кечирдик. Андан кийин мына 30 жылдан бери эгемендик жылдардын ичинде жашап келе жатабыз. Бирок ушол жылдардын ичинде дагы биз ар дайым элдердин биримдиги, достугу, туугандыгы жөнүндө кам көрүп келдик. Мен өзүм ушул 70 жашка чукулдап калган курагымда кандай гана улуу адамдардын акылын уккан жокмун, кеңешин уккан жокмун. Ошол биздин улуу муундагы акындар, жазуучулар бизге жол салып берсе, азыркы күндө биз жаштарга дагы жол салып, достуктун көпүрөсүн салгыла деген акыл насаатыбыз менен келатабыз. Мына Казан отлары журналынын 100 кылымдык сапары жолу болсо, биздин Ала тоо деген адабий көркөм жазуучулардын журналы 90 жашка чыкты. Биз өткөрдүк 90 жылдыгын. Бирок моундай байланыштар али бизде жакшы жолго коюла элек. Максатыбыз бар. Түрк элдеринин журналдары менен биз байланышты чыңдап атабыз. Байланышыбыз чыңдалып келатат. Өз ара кызматташуу жөнүндө байланыштарыбыз бар. Мына Ала тоо журналы менен Казан отлары журналы байланышын баштаган. Биз ошол Казан отлары журналынын авторлорун бул биздин жаңы саныбызга бастык. Анан ушуну мен ошол Рустам мырзага тапшырып коеюн. Бул жерде ошол татар жазуучуларынын мыкты өкүлдөрү катышкан. Ал эми Казан отлары журналынын сизге болгон, сиздин жамаатыңызга болгон, жалпы коллективге болгон биздин куттуктоо катыбызды сиздин өтүнүчүңүз менен эртең тапшыра турган болдум. Анда ушу журналды сизге азыр берип коеюн. Ийгилик каалайм. Дайыма кызматташ бололук. Бирге иштейлик. Саясатчылар айрым учурда биздин жолдорубузду, элдердин арасын айрым учурда моюнга алыш керек бузуп койсо, адабияттын өкүлдөрү, жазуучулар, калемгерлер, ойчулдар ар дайым элдерди бириктирип,
dostoşturup, tuğandaştırıp kelgen. Bar bolalıq, bir bolalıq. Markaba efendi, big zor rahmet sizge. Hamine men mana күрсәтмичә булдыра алмыйм, чөнки Алату журналында махсус Казан 100 еллыгына багышланган, монда унлап татар шагыйренең әсәрләре басылган, моны табып үзегезгә дә һәм истәлеккә дә булдырырга киңәш итәм. Бик зур рәхмәт яусын сезгә, һәм мин сүзне Илгар бәй сезгә тапшырам, рәхим итеп. Teşekkür ederim. Kaderli dostlar, apalar, hem abiler, ben sizge Azerbaycan'dan, Utlar ilinden Utlu katılaylar alıp getirdim. Ben size Tatarca konuşmak istiyorum sizlerle. Ondan dolayı olur mu? Ben de telefondan okuyayım Tatarca. Kendi tebriklerim için. Benim sizge yaxşı xəbər var. Vətən törək tele indi əzərlənən hem tamamlanğan. Dizdən barlıq törək dövlət başlıqları vətən törək telən dərsliklərlə kərtərgə karar iterlər dibşanım. Birinciden beni Kazan Odları jurnalının 100 illiğine çağırganız için çən könüldən rəhmətimlə bildirəm. Azerbaycan hem Tatarstan arasında, если по-медленнее говорить, все по-азербайджански, по-татарски все одинаково. Azerbaycan hem Tatarstan arasında edebi medeni münasibetlerle üstüşenen yukarı derecece berük nesilden hem tamırdan tuğan kardeş halklarının berdemlegene hem tigezlegene hizmet ite. Döres pandemiye arkasında bu münasibetler kıska bulsa da özelde. Lakin pandemiye kadar 2019 yılda Azerbaycan Tatarstan halk şairi Razil Valiyev'nin Gözge Yangır kitabının təqdim ütü bilen bilgelendi Bakü'de. Bu münasibetler Azerbaycan Yaşlılar Birliği Председателі Anar Rızayev'nin Tatarstan Yaşlıları Birliği'nin 85 yıllığına bar ölçen 2019 yılda Tatarstan'a külliye bilen devam etti. Azerbaycan okucuları orta asırlarda Tatar edebiyatının en tanılgan vekilleri Kulali, Şula 1552 yılda batırlık bilen ülgen Kul Şerif turunda kin fikirde. Kıska gömerinde üst halkına fidakar hizmet etken Abdullah Tukay, Şulay Ukurta mektep derslerinden belgen Galimcan İbrahimov, bugün Galimcan İbrahimov'la birçok sorunlar yaşandı. Сегодня вот Галимджан Ибрагимов немножко кто-то вот как покритиковали, я не знаю, вот мы вообще-то склонны к чужим идеологиям, не знаю, почему такого видного деятеля критиковали, непонятно было. Вот Abdullah Tukay, Şulay Ukurta mektep derslerinden belgen Galimcan İbrahimov, Kavin Najmin, Musa Celil hem küp klasik hem Xəzərgə yazıçılar Azerbaycan'da yaratalar. Bütün yaş Azerbaycan yaşlıları, şairler, dramaturglar, Tatarstan Yazıçılar Birliği Председателі Kail Zaydullah, Daniel Salihov, halk şairi Renat Haris var. Biz gorullarının eyti alabız Kazan Utları jurnalı songu 100 ildə edebi medeni münasibetlerde tindeşsiz eşşenlik alıp bargan. Azerbaycan yaşlılarının eserlerin Kazan Utları jurnalı bitlerinde eş kürebəz, Azerbaycan yaşlıları Afak Şıklı, Eşber Goşalı hem başkalarının jurnal bilen tigіз beyleneşlerin assız kıqaysım kile. Bugün kendi bu jurnalını yaş yazıcı Rüstem Kaliyol'un jiteklevene biz bir şat. Azerbaycan hem Türkiye Edebiyat cemiyetlerinde tanılgan. Hələ baş müqərrirlərinin şiirləri hem Xəzərgə baş müqərririnin hikayesi Azerbaycan okucularına Kazan Odlarının 100 yıllığı onayından əzərlənən jurnalda təqdim etilə.
Bu tugandaş bilek hem Azerbaycan kollegalarının Tatar edebi jamiyetine kotlay bulsun. Böyle bir Kazan Otları jurnalının 150 yubileyi için kotladık bu dergini. Kitapla kereş size avtorlarının avtobiyografiyası hem şiirleri Akber Goşalı hem Ahmet Şafaklı Orucov tercüme edildi. Hem Rüstem Kalluli'nin avtobiyografiyası hem hikayesi İlgar Türkoğlu tercüme edildi. Ahmet Şafak da bugün bizim tedbirimizde iştirak edir. Teşekkür ederim ona da. Azerbaycan Yazıçılar Soyuzu hem Törek Yazıçılar Soyuzu isiminden Türkiye halkları arasında edebi beyleneşler bulduru için Armıy Talmıy eşlegen Akber Goşalı isiminden Şulayuk Minem isimenden Kazan Udları hizmetkarların kutlayım 100 yaşlılık yubileylerinde hem yalarga yana unuşlar telim rahmet. Ben Tatar hakkında, Tatarstan hakkında bir şiir de yazdım. Bir şiiri size buraya gelmeden önce onu size söylemek istedim. Ulus öz kökünde, dilinde yaşar. Bu sese gəlirəm, üne gəlirəm. Qardaşa sevgisi elinde yaşar. Boyu bir, soyu bir, tənə gəlirəm. Bəxtimiz çəkməyib, yazana tərəf. Getməm səhvimizi pozana tərəf. Bir əlim uzanıb kazana tərəf. Tatar abıy dönüb yenə gəlirəm. Musa Cəlil adı sözə bağlıdır. Sönməyib ocağı közə bağlıdır. Tanrıya gəlirəm, mənə gəlirəm. Uludur idili axır hələ də. Bir canı ovdadır, biri tələdə. Başında şimşəklər çaxır hələ də. Dumana gəlirəm, çənə gəlirəm. Dayanıb hər igid bir at belində. Danışan tarixdir kağan dilində. Abdullah Tukay'ın Toğan dilində bir nəğmə çələngi sənə gəlirəm. Pozulub səhvimiz qatardan keçib. Orxan adımız 30 Tatardan keçib. Könlüm yenə də Bulgardan keçib. Qutsal Sabantuya günə gəlirəm. Ulusun tarixi dünə boylanır. Met edən dərs alan önə boylanır. Türkoğlu ötdükcə günə boylanır. Bayram görüşünə şənə gəlirəm. Rəhmət. Bek zor rahmet sizge. Hem bizden isimden Ekber Bey Oşalığa da bek zor selamlar jetkiriz. Çünkü şundan da o zamanda sulagan kupır. Hem da devam ete. Hem ona da kazandan min selamlar. Amin sizden hazır Esker Efendi sizge tapşıram. Sizden de Kazan Otları redaksiyasına hem Elege Jurnal kolektifine etir sözünüz vardır. Mikrofonu kabızığızın karışın. Bizne jurnalının adı Mingitav jurnaldı. Buna 65 yıl boladı. Bizne bayramlığımız Kazan Otları bula igidi, akşıdı. Bu jurnalda alay rubrika vardı. Türk Dünyası dep. O rubrika bula biz Tukay'ını, Abdullah Tukay'ını basmalağanbız. Biz Musa Cəlilini, İbrahimov'ni, sonra biz romanını, Vatan degen romanını, Rafiz Kurbanov'ni Bittev Tolusulay mında basmalap çıkargan etkemiz. Sonra anı bulada kalmağallay bu jurnalını kesini kitapxanası vardı. O kitapxanada Rafiz Kurbanov'na Vatan degen romanın Tolusulay kitap etip basmadan çıkargan etkemiz. Anı prezentasyasına bizden Mingitav'dan adamlar da kelgen elle algışlap alay ketkendiler. Ol bayramlık bizde bundan arasında bargallay turuptu. Ma bu yolda biz
Былайда Қазан отлары деген журналны аны үсүннен былайда жазған еткен статья. Hem de былайда бірер назмуларын бұлла шәйірлені Габдулла Тукайны, Муса Жәлилні, былайда Радиф Гаташны, Ринат Харисні, Равил Файзуллинні, Марсель Галиевні, bir kavim adamlarını da mabucu ol basmalağımız bunu sizge koya keterik biz. O baylamlık ente de katılab ama bundan arasında da barıqtı. Bu jurnalını kitapxanasında biz ençi kitap etir Musa Cəlil'nin tuğan gününe atap kitapçık çağırğamız. Hani biz bunu alında kelgen saatında kızına bergenek. Sonra Gabdullah Tukay'ında ençi kitap etip çıkarağımız. Ağayla üleşingen etedi, patpisçikliğe veriletti. Bu saatte var. Ben alay düzelgen bizde Orusçadan uğay, Tatar tilden bu sözün mağanasını etip, sözlük bile karab, alay köçürüp başlağımız. Bunların arasında bütün bayramlı, bütün güçlü bolluğuna ben tolu inanama. Mablayda bek arıva etip ketken de ana tilini bilmegen tolu adam bola almaydı. Ana sebeple Tatar til bile Karaçay Balkar tiline araları bek de bek azdı da akırın söyleşe tursak biz anlamazlık bir zat da yoktu. Ana sebeple ben sorgan detem ama bu söz ne mağananı tutadı, bunu ne esine kelime aytkandı dep sorgan saatımızda o şairini, oyumun, akılın bizde zarka ururga tınçırak bolat dep alay kelette. Bulayda ben javanda kalay eştiledi Balkar tilde. Sözcü Tatar kızga dep alayda yani Karaçay Balkar tilde. Çaprakça sargıldı beti bir mudah süyeli arbazda. Halından titreydi etim amalım madarsızdı azdan. Jaralı kanatlı çakaray arı harberi ozganğa injiltedi kızını murdarbay. Min navat mardadan ozganğa bir kebik itle kuyruğu bayda joktu erü mülükke açıta nasipsiz turluğu canına kebillik gülünke. Bu seni kolların keltirgen baylığı esirtedi bayını, günahsız kızçıkını öldürgen kesini etimidi anı, nek karamaydı ol payetke carsuunu, açuunu da jiya kızga yürekten jiretken canında süyeledi jilay. Bundan arasında da bizni bayramlığımızga bir kişinin işe gibi olmasın, bütün katı, bütün bayramlı bolduk biz. Ma bugün konferansiya bara turgan saatte televizyondan söyleşkendile, anda bu nezat etilgen size bizge alıp gelgisi medyanın işinde tolusullay aytığız, sonra ol suratga alınıp tüz bara bargallay ızımdan düşerik dile anda da aytırık mı? Kalay mağana bergenigizde işigizge ol işigiz bet jarıklatсын barıgızda ömürgüz uzak bolsun. Бик зур рәхмәт сезгә. Сүзне Сәйет әфәнде сезгә тапшырам. Рәхим итеп. Армысыздар, құрметті татар халқы, қадірлі татар елі, бүгінгі Қазан отлары журналының 100 жылдық мерейтойымен баршаңызды құттықтаймын. Біздің Қазақстанда Таңшолпан деген, Жұлдыз деген әдеби журналдар бар, Қасым деген әдеби журналдар бар. Осы журналдарда
номерлер дайындалып жатыр. Қазан отларының 100 жылдығына арналған. Менің қолымда тұрған біздің әдеби газетіміз Қазақ әдебиеті деп аталады. Осы қазақ әдебиетіне 2 күн бұрын біздің Рафис Қорбан мен Ленар Шаяқтың өлеңдері осындай бір қазақша берілген жайы бар. Осындай бізде байланыстарымыз жақсы дамып жатыр қазір. Қазақта сөз бар: бармасаң, келмесең, жат боласың дейді. Алмасаң, бермесең, сарт боласың дейді. Біз бір-бірімізге барып келіп жүруіміз керек, жат болмауымыз керек. Ол осындай әдеби байланыстарды жандандырған кезде, елдеріміз бір-бірімен араласып құраласқан кезде, осындай туысқандық, достық ары қарай артады, бірлігіміз артады, ынтымағымыз артады. Бізде қазақта сөз бар, Сүйінбай ақын деген сөзде, ақында: балыққа таяз судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Рыба любит не мелководье, а глубокие воды. А поэты любят не простые слова, а стихи. Поэтому я сегодня написал стих, хотел прочитать. Осы Қазан отлары журналының 100 жылдығына осы Татмедиа өсіп, өніп, дами берсін. Достық халықтардың арасындағы байланыс жандана берсін. Тарихымыз жазар болсақ тым қалың, бөлшегімін Абай деген тұлғаның. Ну орманның ішіндегі бір үйім, есенбісің менің татар туғаным. Бұл ел маған еркелейтін өз елім, Еділ деген ең тоғайлы өзенім. Мұнда келсем, құстай еркін сеземін, татар жерін мақта бұлттай кеземін. Байланысым үзілмейтін шынжырдай, қонақ келсе қарсала бер қынжылмай. Қанжардайын өткір сенің әр ұлың, қыздарыңның әр қайсысы мың жырдай. Бал чак-чакка ешкімнің жоқ таласы, әуендерің дерт жанымның дауасы. Қолымдағы журнал Қазан отлары, жолымдағы Гүлзар Қазан қаласы. Сан ғасырлар бай мұраңды сақтады, татарлардың күліп атқан ақ таңы. Ел бірлігі Қазан менен ошақта, Қазан деген күллі әлемнің мақтаны. Бізде той болғаннан кейін, Қазан отлары журналының 100 жылдығы болғаннан кейін той деп есептеймін. Сол тойдың басы болсын. Қазақша бір ән сіздерге айтып беруге рұқсат етіңіздер. Қазақша ән Гүл гүлім деген ән қабыл алыңыздар. Мен енді әнші емеспін, бірақ қатты қуанып тұрмын. Қазанның төріне келген кезде бір қазақша ән айтып берейін сіздерге. Үмітім гүлім, гүл гүлім, Иран бақтағы бол-болым, жанымның түріп түндігін, құшағыма келіп кір бүгін. 18 жылға татидай, өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татидай, өзіңмен өткен бір күнім. Лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла лай. Лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла лай. Үмітім гүлім қарағым, от болып жанып барамын. Үрікпеші менен маралым, толқынға кетіп барамын. Жағаға шыққан сәттерде, болайын мен ақ құрбаның. Жағаға шыққан сәттерде, болайын мен ақ құрбаның. Лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла лай. Лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла 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 лай, лай ла лай. Үмітім гүлім, гүлі гүлім. Рахмет. Бек зор рахмет. Шынында шындай әдеби жырлымалы кешеге таба барабыз біз, лекен біздің бүгін әлі шараларымыз бек көп. Шуңа көре мен сөзіні қазір Гаврил сізге тапшырам. Вы у нас в прошлом году были в гостях с большой делегацией, так как были
Дней Республики Саха-Якутия в Республике Татарстан. В нынешнем году ответные уже будут мероприятия от Республики Татарстан, поэтому слово передаю вам. Спасибо. Вот мы, журналы «Казан», «Утлары» и «Чалбон», вот самые исполнительные два журнала, потому что вот когда были Дни Якутии, я приглашал вот Рустема на юбилей, а потом он меня на юбилей, а потом уже я надеюсь, что вот большая делегация от медиа будет у нас в Якутске летом на нашем национальном празднике Исых. Это вот самая правильная, настоящая государственная линия в наших республиках получается. И я вот от всего сердца, от своего имени, от имени якутских писателей, от имени моей редакции вот поздравляю журнал «Казан Утлары» с столетием. В нашем современном мире, в постсоветском пространстве, все национальные литературные журналы вот в основном вот были созданы в 20-е годы, потому что там в то время были такое время, что старые ломали и создавали новые проекты. И наши вот все журналы это родные братья, литературные журналы. И думаю, что это мы создаем вот новый мир художественным словом. И что еще хочу сказать? Я вот очень благодарен в коллективу, что позвали на юбилей, потому что у нас, якутов, принято считать, что хороший праздник должен быть самым дальним гостем. Я здесь, мне выпала такая честь, что стать самым дальним гостем. Это вот, конечно, очень ответственная и приятная должность. Я буду стараться не подвести вас, дорогие мои. И я хочу вот вам прочесть свой новый стих о Казани. А так, я когда ехал сюда, вот подумал, что вот я вот мысленно был на самой вершине вот от медиа, смотрел озеро и написал сперва на якутском, а потом прочту вот построчный перевод на русском. Стих называется «Казань». Казань үрдүнен бұлыт күру бата, кабан көлігер, ырың үрам үрің кубата. Бұку орат терген артықтарнанныгар, үйлер бұлла ғырдара сахан сытар. Бұку орат күлімірдес көнігер, татар ботырын жес оноғығы бүгер. Манна илин арғалын или туар, манна бай Азия Европалын кустуар. Тардыхабын Казани уйгулах боругар, доғырым меннегас астах олгуюгар. Таптыбын кабан көлгі ұстар кубаны, саңаттан ұллыбын бұлырғы ырыны. Өргөсті қобігем аянын сағана, бары үйі, бұлгар кере удағана. Үрін кубаға кубылу яра үйі, аян недер бердін ұғу яра үйі. Казань, я сейчас сам сомневаюсь, настолько буду передавать мой стих, но вот пытаюсь вот прочитать подстрочник. Над Казанью облаков кружева, в Кабанкуле лебедей череда, под твердью городских дорог спряталась пыль былых веков. В тени града из камня и стекла дремлет ботра медная стрела. Там Запад с Востоком встречается, там Азия с Европой обнимается, и моя душа в Казань стремится, где друга щедрый Казан дымится. Кабанкуля лебедями очарованный, песнь древнюю пою на ладье новый. В давние наших предков времена жила прекрасная булгарка ведунья, путника молодого чаруя, превращалась в лебедя она. И я хочу вот от имени Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия вручить Шамилю Мухамедовичу и Рустему Гусмановичу благодарственные письмена за наше сотрудничество, за нашу дружбу. И я вам вперед, я думаю, что летом еще подарят, но я вот буду первым тех, который подарил вот юбилейный чорон. У нас послезавтра столетие Якутской автономной республики.
Мы вас поздравляем с вашими юбилейными мероприятиями, Рустам. Шамилю Мухаммедовичу мы обязательно передадим все подарки. Рустам рахмет. Спасибо вам большое. Вот насколько подсказывают коллеги, оказывается, июньский номер журнала «Чулбон» также будет посвящен в том числе и столетию журнала «Козан Утлары». Поэтому, я думаю, в июне месяце, возможно, мы получим этот журнал и сможем еще дополнительно осветить данное событие. Спасибо большое. Һәм сүзне ут күршеләргә Ойгиз сиңа тапшырам. Былтыр без синең китапның презентациясендә инде танышып өлгергән идек. Без сине биредә күрүебезгә бик шатбыз. Рәхим итеп. Hürmetli dostlar, men бүгінгі матур байрамда катнашуга сикез шатмын. Мына үзе бер символикага ия бит. Иң алыс кунактан соң иң яктыны сыгыш яһай. Казан утлары журналы Башкортстан өчен, башкорт халкы өчен бик якын басма. Чөнки ул бигрәк тә Совет усырында бик Башкортстанда популяр, башкорттар бик күп алдырып укыган. Бүген дә Башкортстанда күп укыйдар Казан утларын. Һәм без бик күп башкорт язучылары нәкъ Казан утлары журналы аша дөньяга, татар дөньяһына танылган бит инде. Без бик күп яратып укылган язучыларның әсәрләре тәүгеләп Казан утларында басылган бит инде. Һәм безнең Башкортстан язучылары был уңайдан 100 еллыгын котлайлар. Тиңдәш журнал Агыдилдә лә яңаһында журналдың яртыһы тиерлек Казан утларына арналды. Мына безнең Шоңкар журналы, Яшьтәр журналы һеҙҙең Идел кеүек инде. Уның да яртыһы тиерлек өлөшө Казан утларына арналган. Чөнки бүгенге көндә лә ул югары брендты һаклап килә Казан утлары. Әйтергә кирәк, ул ысынлап та төрки дөньяһында бик зур абруй тоткан журнал. Һәм икенчедән ул бүгенге көндә шуны һаман горурланып әйтергә була, Россиядә башка бер халыкта ла ул тиклем тираждан таралмай бүгенге көндә журнал. Казан утлары сыгара, хәтта урыс телендә лә ул тиклем таралмай. Шулай шикелле бит, Рустам Госманович. Бул һеҙҙең горурланырлык урын бар. Һәм әлбиттә татарларга яхшы угас, башкорттарга ла бик күңелле, без дә һеҙҙең өсөн куанабыҙ. Һәм бүгенге көндә Казан утларында эшләгән талантлы язучыларның әҫәрҙәре басылып сыҡты булһанда, шундай матур коллектив эшләгәс, журналда матур сыға инде. Безнең Башкортстандың мәдәниәт министры Әминә Шафикова ла котлау сәламен еткерде, мин аны башка урында тапшырасакмын. Һәм әйтергә теләйем, без бик күп әлбиттә теге, менә мин журналды укып баргас беләм, бик югары кимәлдәге журнал. Чөнки башка кунактардан караганда мин татар телен тәрҗемәһен аңлайм бит инде. Шулай һеҙ дә мине аңлайһығыҙ бит инде бит. Ысынлап та бик бер осраҡлы ла әйбер сыҡмай. Шуға ла инде уның абруйы юғары. Һәр ваҡыт балҡыһын Казан утлары, беҙҙең халыҡтар араһындағы әҙәби бәйләнештәр йәшәһен, нығына бирһен. Шулай юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Балҡыһын мәңге Казан утлары. Амин, шулай булсын. Миңа ҡалса мында Рөстәмгә дә җавап сүҙен тапшырырға тейешмендер мин, чөнки быны эшләмәсәм яҡшы булмас. Мин һыу эсеп өлгөрмәнем, шуға беймәйем әле. Бик рәхәтләнеп дусларны тыңлап утырдым. Бер-ике генә сөйләп китим. Шуннан да менә ул бит инде чакырып куйган килмәсә, мәктәбәләре бездә татарда. Шуннан да без чакырган, күрергә теләгән һәр кунагыбыз да килде. Безнең белән якыннан аралашкан Казакстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Башкортстан, Кабардино-Балкария һәм инде Якутиядан күреп торасыз. Һәм безнең дә сүзләребез бер, фикерләребез бер, сүзләребез уртак. Һәм рәхмәт менә безнең тәэмин итүчелегенә, шундый мөмкинлек тудырдык. Без аларны хәзер экскурсияларда көтәчәкбез инде. Безнең чыннан да бу аралашулар ул теге гадәти генә бер аралашу түгел. Ул инде фикер алышу, алга таба бергә эшләү, инде үзебезнең теге алга таба эшләү юлларын ачыклау. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Шуннан да менә
үз милләтләренең асыл җегетләре җыелган. Аларның бездән ала торган яхшы үрнәкләре бар, безнең алардан ала торган үрнәкләребез бар. Һәм без менә шушы Казан утларының 100 еллыгы белән үзебезнең төрки дөньяның дуслыгын тагын бер кат исбатладык. Язучылар, алар һәрвакытта да милләтнең йөзе кашы. Без инде бердән булсак, безнең инде халкыбыз да, башка милләттәшләребез дә бер булырбыз. Шуңа күрә сезне үзебезнең Татмедиада күрүебезгә бик шатбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Әле безнең чаралар башланып кына китә. Әле рәхмәт сүзләрен кат-кат әйтербез. Әле иртәгә дә дәвам итербез. Шуңа күрә сезгә бүгенге чарага килгәнегез өчен зур рәхмәт. Журналистларга безнең кунакларыбызны яктыртырга килгән өчен зур рәхмәт. Рөстәм китмичә тор, Илгар бәйнең сиңа тапшырасы китаплары да бар. Выручить книгу, потому что вот азербайджанско-татарские культурные и литературные связи, большая заслуга нашего вот Исмет Оруджалиева, потом Ахмед Оруджа, вот в этой книге тоже вот заслуга их. Я хочу вот официально предоставить, вручить книги и переведем мною вот рассказы Рустам Калюн. Давайте вместе. Рөстәмнең үзенең Азәрбайҗан теленә тәрҗемә ителгән китабын беренче мәртәбә кулга алуы, шуңа күрә аны тәрҗемә итүчеләр һәм әле китапты чыгаруда ярдәм күрсәтүчеләр белән күмәк бер фото. Истәлеккә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, әгәр дә бирәсе сорауларыгыз булса, рәхим итеп, булмаган очракта безнең бүген чыннан да бик тыгыз көн, чөнки хәзер без кунакларга кичкенә генә экскурсия күрсәтәбез һәм 16:00 сәгатьтә Татар китабы йортында Казан утларының 100 еллыгына багышланган бик зур эчтәлекле күләмле күргәзмә эшли башлаячак. Шуңа күрә сезне дә анда көтеп калабыз һәм кичке сәгать 7-дә Галиәскәр Камал исемендәге театр бинасында Казан утларының 100 еллыгына шулай ук багышланган зур бәйрәм чараларында барчагызны да көтеп калабыз. Хөрмәтле коллегалар, без сезнең белән дәвам итәбез. Сезгә хәерле, имин һәм уңышлы көннәр теләп калам. Сау булыгыз.